Aba babandizo muri Bugangari hamwe na Bwambaro muri Rujumbura Rukungiri aho abantu bashanjirwa mu mberambi batine cyo kutaha amahega kandi naho barukurara harukubi. Moses Tukesigaru hakacaca okurwa mu rubona bagiga harenye kundire erukwebemberwa piso rugambwa nagira ngo umurimo gwabo no kuyamba abantu batarukwebasa ngo kandi nibija kwetorora cyanga cyakigeze cyona. Umuramo gwita umunonga no go kuyamba umuntu wa hasi ninga okukwera umuntu wa hasi kurakurana kugira ngo yagira ko kuyayamba kandi tutukumukwasiza. Twakuretera ubuyambi ubwo muceri aburangiti eshuka umufarasi umuce ebihimba n'ubuhunga umonyo esabuni n'amashita shukari n'amajani. Rwakacaca nayo ngeragira ngo tubaru kwija kugarukira hakugaba imifariso yonka nibija kuretera abantu embebo y'omwani obutunguru n'amatungo nk'empu na hamwe n'embuzi okureba ngo abantu barugo mu bworo. Aho ko umuntu ko kumuherezo ensigo y'obutunguru yajinga nko mu half heka mazima natya ko yamusete zigahigurira million plus kugarakayigo wamuhereza ebitu by'omwani omyaka nk'eshatu natanka kushora umwani wamuhereza empunu omyezi mukaga empunu yeye kuzire nezara ewo muhirimo shangayene ki12 so kimuretera ku rugo mu bworo. Bamwe habatura batungire ibintu ebi basimire piso rugambwa ahabo kuba babire barukubi twaza kuba hoje ntabwo kuba indera zibiri zigumire konka ayo bari kutiyamba munonga kandi akijuka ngo nitabe nyuma tuineyo ayineyo hari abantu nkitwe abacyari bashanga nyine njara bashanga tine cyona nindaro mu butaka bashanga ndi kubi munonga mwanyiho mugabasheki hinga buhinga uzo umuntu akwatira akashako hinga twine mataka twemerira utityokusha nano kushaka tuza kurya nk'akatoke turya diprese ziba kunyuka mamarwa ibyo byo kujya byiga gasha kwa dano basibye.